Dungkek langso towar kaselam kasai oya puthak Karbiang Autonomous Council pen thangnat asai kedeng deda da puthak US UK ningkang samse kachepaklang. Buka janan long ingdeng krihini KSYC amahang kethegarni katalon. Ingdeng kli Amur Falcon arong aje mesen pen katalon pon. Kardom pini prime time abirta long pen elisangpi marvelous rong pharpi nonarju iktha birtang ton pen. Rong rubajo ching thornang ji pulote kecheng sike towar mail pen langhenlo. Lahaya sajong si keme ave putangte rong arat kaching thorja phan akisungdo. Sonsi pini phai kuni ni phai crep here ni bokulia PWD Road Division ke parlo Karbiang Autonomous Council along ajakong ke thinai em Amar Singh Tiso a constituency arlo dungkek langso atowar kaselambo malong amo ke bangve akam claim bong lapuanat hinudun bom bangso atowar kaselam amo ke bangve aputhak Karbiang Autonomous Council Dispur Chief Engineer along anta lamhoi pidamlo sitame pinier ni anta Karbiang Autonomous Council pen thang nada sai ke dengpon thekpon longle Naben bangso atowar kaselam along arpu ke do bokulia PWD engineer ke ajara kam ta claim thekhe Ladak towar kaselam ji aphan drawing project dokok aphianta ladak estimate ateng kam claim kon thekhe asibang so engineer ke tangka ka chong tiba phangchot pusi kon thedan BJP sarkar atum corruption asai ke claim asai phusai piatum phan nep ingnang ponji pusi kaningje pon pon si arjulong tangte Assam Chief Minister Dr Himanta Biswa Sarma ajirpo Karbi Anglong District Tuliram Ronghang Kacharimom Karbi Anglong Autonomous Council along kopia potsi ke chopang lima puthak ketarlip padu pon hai hidarlo ke topang lima puthak adim chini ne pulote bukolia PWD Road Division along penle katarlip cheng ponon ladake abui ang somta long ponji asi prabjin penamo ke bangwe bukolia PWD engineer rajaning leng aphan terek nangji kali pulote PWD asa hemathing omati kachesong inipon nangkok popusi US UK songjapo jinto hajarika pen ninje pon Bokolia PWD Road Divisionৰ আন্ডাৰত দুকেলাংছৰ অঞ্চলত যোনটো ৰাস্তা যোনটো নিৰ্মাণ কৰি বনাই আছে হেতু আমি বাৰম্বাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আছো ডিপাৰ্টমেণ্ট কৰ্তৃপক্ষসকলক কাউন্সিলৰ কৰ্তৃপক্ষসকলক আমি বাৰম্বাৰ অভিযোগ দি আছো দিছপুৰ লোকে চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ লোকে আমি বাৰম্বাৰ অভিযোগ দি থকাৰ পিছতো এই ৰাস্তাটো যেনে ধৰণৰ প্ৰজেক্টৰ ধৰণৰ কাম হ'ব লাগে ইতিয়ালৈকে আমি লক্ষিবলৈ পোৱা নাই এই ৰাস্তাটো বনাই আছে এটা সাইডে ভাঙি ভাঙি যোৱা আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছো তাৰ পিছতো তেওঁলোকে যেটো ড্ৰেইনৰ নামত নিউ সেংচন কৰি তেওঁলোকে যেটো 2 কোটি টকা অধিক যেটো তেনেকা সেংচন কৰি যেটো আনিলে যেনে ধৰণৰ প্ৰজেক্টৰ হ'ব লাগে সেই ধৰণত আজি প্ৰজেক্টটো আমি লক্ষ্য কৰিছো দেখা নাই হেহে আমি কব বিচাৰো যে বকলিয়া PWD ইঞ্জিনিয়াৰ ডাঙৰীয়াক বাৰম্বাৰ আমি কৈ থাকাৰ পিছতো তেওঁ কোনো ইয়াত গুৰুত্ব লোৱা নাই কাৰণ তেওঁ এটো ইনচাৰ্জ হিচাপে তেওঁ ইয়াত ফিল্ডত আহি ড্ৰয়িং প্ৰজেক্টৰ মতে কাম হৈছে না হোনাই তেওঁ চাব লাগে তেওঁ নেজানে নেকি সেই কাৰণে আমি অটোনমাস কাউন্সিল কৰ্তৃপক্ষসকলক আমি জনাও মহাপালি সিএম ডাঙৰীয়াক আমি জনাও অতি সোনকালে বকলিয়া PWD ইঞ্জিনিয়াৰ অতি সোনকালে অতৰাব লাগে কাৰণ তেওঁ একো নেজানে তেওঁ খালি কমিছন ৰাজনীতিৰ কাৰণে তেওঁ এই বকলিয়া PWD আন্ডাৰত তেওঁ জড়িত হৈ আছে Habar ke hat pen Harsing Rongpi Karbi Anglong live Kedam tang phai kuni ni phai kre si pen kre hiniar ni ninia pharman umrukuti hawara long ingdeng phli Amur Falcon mate kaleng mahavo kerai komje phan arong aje paman ponlo West Karbi Anglong lakha ke thom chin thong emisi ke parlo umrukuti long aning kanwang Siberia det pen kewang kaleng mahavo mate Amur Falcon aning kanwang Karbi Anglong arlo kewang aphai pining lit chetsi thekpon long lo Bangso kaleng mahavo kewang pininga bangke lakh phosu se avo amrukutia long nang pale aning kan bang kewang ason pinle thota bangso bo kerai komje phanpura karbilo charlia song lapen chinthong youth development committee atum paterpi ponsi ingdeng khli Amur Falcon festival paman ponlo Ladaga bangke Karbi Anglong along leilasi madu phan sitame piponpe sitanitum madu penta kacharbo phan kali sitame me thangalong le kachare komje phana bangke Karbi Anglong Autonomous Council a hin penta arjap thipji pusi CM Ronghang pen ninje pon tumalong le kachobhong ngali chumang mane tum chubhong rang ne sei tum ha war along le ke jab tanang cherai unne la pele tum arjap thipji le Karbi Anglong Autonomous Council penta arjap thipji pusi mane tin Karbi Anglong dame kai keda da tu mana pacini lo na arjap thipji la ben keda prabjin ben nilitum dak parliament dak
थाना लापेन आउटपोस्ट की बीजी बार बंदा ने तुम जिंगवाई जिंगसाई पन लो पिनी दमे लासिदाक प्राब्जिन में की भी पन जिया बने तुम बोरी पन पो लापेन दाक तोवार पेन चेंगलो kapre ka sayang deng eklem nengi dok piklan lahai jamile tum na tum na cerap cetu tu na hirjume nang pilom de ditum eklem pon jia bhaji jisik ponong Bangso Katalon Bonahun Aluhi Sarpoman Pen, Karbiang Autonomous Council, CM Dr. Tuliram Ronghang Pen Sitame, RDPC, Katalona Long Chitong Dunsi, Kaleng Mahabo Kibang, Charidun. Karbiang Autonomous Council Pen Sitame, Umrukutia Vararapad, Check A, Aside Deng Ponsi, Ansusi Labangsovo, Ong Muchodabo, Kapebang Pen, In Samjin, Kidua Thon Bipon Popusi, Lamchak Chipi. La sua scheme manche, la sua saying di tempo manche, Karbiang Autonomous Council pen dan bakal misido ala pansi, so hukum di mama ki ji beneficiaries to malis pen pensi, aki joy pensi, la so check la so assign denke tempo. Labangso Mai Long MP Horen Singh Be, MLA Rup Singh Teron, Darsing Ronghang, West Karbiang Long DC Krishna Barua, West Karbiang Long SP Imdad Ali Penchenglo, Ongdung Armu Chitudunsi, Kaleng Mahabo Kelang RDP Dunrinti. Hamren Pen, Daniel Inghi, Karbiang Long Live. Samilang so ITDP blog atum pen patir pipon pen langhin vidisiatum cerap cetudun pen maidopon. Bangso amai da por phai ke pen chengposi langhin vidisi chairman Persing Timung pensi mai chepahem phupon lo. Pini bangso rong amai ka padopon aputhak assistant engineer Biju Teron pensi pachini pon. Halapu langhin vidisi chairman puthot lamthe ki jaya tengke nonang ke leji surihini rank koi raga thom pen in koi raphia bahalong blog mate vidisia long pen asai ke deng ponje long ke individual mate jongjung mate individual fishery community fishery hai hui ke madu phanstame pekponune lasino nang ke leji surihini rank koi right home pen koi raphia bahake ke ongdung askim ke MNGRE GA pen ke pekponji lake towar henluputa timunga sangho pen pachini pon lapen de pini bangso maelong langhen vidisi chairman Bir Singh Timung assistant BDO Samilangso ITDP block rolling engti assistant engineer Biju Teron gram sevak silent terang Sogen Basumotari, Brojen Deka, Sarsing Timung Anparta, Manpeng Kido Aluhiatum, Chetong Dun Pen, Maying Samjin Pen, Chunpon. Je ke damtang hut pustame lason ramai do kon bom lo, same non abang ke tum, aku lah ansu se ke damtang pen, aku non ke bang jiang. Development agam koson se kipi pontek di ma rongrap han koson se paching thur pontek di ma,ase ansu se letum kepa develop pontek dia pan, kepa develop pon dia pan. Cingwai cingsai pon si ke be pusi ni tu na pu video orang li ti sahot pen cingwai cingsai si itu bangso mai deng pon lo pen non 2023-24 apan ni tu action plan bonai pon ipo arong tin pustame ni tu tin ke deng pon dia pan ni tu cingwai pon bom lo pen arong tin pustame nili BDC hoi pen nili chairman hoi pen ratum banta than pachini tang kangtung bang la hello je non adu bangke nili tumla langhin BDC ma nili BDC chairman hoi pen ke mane individual la pen de community fishery lahai scheme ma ke dekon pe pusi nili matha pon lo chairman sa pamo puno je tum so scheme si degi towar scheme ahok lo kiso gele lam do ajo pilo ne bi pene gari motor mane de ambulance ke poninga towar ine bote pali unire hai dasi towar phan alang ni ban choro lo towar phan se bisi ekoi to ki asili tum kam ke pang chen konje konai man mo litum BDC chairman alang ni instruction teng alang ni dak pale pa chen yang pete ke dak pase pa ke litum blog hin pen ke litum de scheme de rapelo ase mentuan se pang chei ma la pang ke ko dak pase pang chei ma la ke BDC chairman se alang ni sinang thang Langhin pen sarpang rinti Karbiang Long Live. Longri arlo hokpet ke boyde da radaphan akejaya sang ke pajir ke pathir ponjia phan sai ke deng ponalong lak ke baration kardaphai ingham ponjia phan asam sarkar hin pen pandak pontanglo birta kinang sot arjuik tha lakh aration card kangkir ponjia phan asam sarkar pen pangdak pontanglo Karbiang Long Life pen birta kilong dona tengki longri arlo lak ke baration kangthan ponjelam the longpon
lasong bong pen komat mad a ration card phansi kang thanji mala pen komat atum si ration card long thir klong pen kilong bom jima bangso putha card long life pen pini nangli tuma phan birta nang man pilu puthot kinang soda birta arju ikha longri arlo ke joy pen kilong bom ration card asanga putha asam sarkar pen kapachini pona birta lapuson hello lakh keb a ration card a phai prabjin pen kang than ponche phan deng ponpo lakh keb a ration card a phai lake ahok kalipu tang thek ponsi sarkar hin pen ing hap ponpo chiri kebalong le phelanga dang ke do bang phumate abang phiatu ke do ration card ing hapon ikpo chiklo jon phia franga ke joya sang kilong dunde labang so ration card ing hapon po government chokumar ke do tung lapen bihaka chuknat ing tang klong lapusana maluga phan ration card ing than ponpo hemrit katora anparta dihinamu anat katora hektik pen ke do lapusana hemtuna phanansi labang so ke joya sang mate ration card pi ponchodji morengang hoy ka chuklem dun lapuson ration card holder atumamen ing than the pulote ke do bo hemtuna phan pipon pame thek thilopu supply asai kama hin pen pachini ponlo News Desk report Karbiang Long Live Tandi pini prime time berta bangke lapan si kang toning lo domi thak me kardom